biba byinshi kandi tukora ibindi bintu bitandukanye byo twakora kera. Ibisigaye byo Black Man cyari Black Man nyine. Nababwira ati ntugire ikibazo n'ikibazo dufitanye na management. Babira heze yawe. Hello my beautiful people, mwese mudukurikirana biciye kuri Eric Burundi TV. Ndakubwira ati kanda subscribe niba utarakanda subscribe. Mu kiganiro cyane umunsi ndi kumwe na Metro Brown, Black Man International. Brother ni mpore? Yo ni mpore, meze neza. Meze neza cyane. Aragushima Imana. Black Man International. Muri bimwe shaka tuganire ko umunsi. Haciye kirekire dukoranye ikiganiro. Mugabo muri bimwe ndashaka kumenya mbe Black Man International wano munsi. Niye tandukaniro n'ubya Black Man International wa Crazy Love. Crazy Love, okay. Nta tandukaniro rinini kimwe gusa nuko uko imyaka itera igenda ariko ibikorwa bitera bigirane biba byinshi kandi tukora ibindi bintu bitandukanye byo twakora kera. Ibisigaye byo Black Man cyari Black Man nyine. Mvuze Metro Brown numwe mu baririmbyi basanzwe bari gukora neza muri industry ya Buja Flavor. Uri gusohora ama back to back. Zimwe mu ndirimbo bimwe muri speed ikunze gukora n'abaririmbyi bari hejuru cyane. Okay, no munsi nta miss myinshi udusohora indirimbo ariko turabona yindi uri gutegura vuba dushobora kubona ku rubuga. Mbe ano masaha Metro Brown yoba ihagaze n'uburongozi bwayo? Metro Brown hagaze n'uburongozi bwabo bwose kubera ko jewe saba ubufasha abantu benshi siko. Saba ubufasha abantu benshi abafashije rero mba nabo nyene abari mu bantu bandongoye. Niko no bivuga Okay, no munsi wewe na ma pounds muri Volvo Music. Ubu uracyari muri Volvo Music nko tubizi kera cyangwa ubuhagaze gute? Okay, ma pound novuga ijya yari nka family. Na n'ubu hari bya kimfasha. Mu gihe hari ibintu mburaniwe navyo hari byo afasha. Okay. Ano masaha video yawe twarayibonye. Yari video ifite amasanamu meza cyane. Mbe video igirize yo izo bihagaze gute? Video uko izo bihagaze urazi ikintu cyose ko gitegurwa n'uburyo kandi ukora ikintu kimeze neza bivanye n'uburyo ubufise. Ariko iyo nzokora ndazi ko muzoyibona ntabwo nshobora kuvuga ngo izoyimeze uko kimwe gusa bizovana n'uburyo umuntu azoba yaronse. Okay, tuza kuri iki naco. Cyuko bivugwa yuko Metro Brown ari mu bajene basanzwe bahagaze neza. Kwambara impuzu zizinze, kwifata goods, look nziza, gym kubwishi, hariho support yindi yoba yinyegeje inyuma inje yapazira. Burya je ndi umuntu nkunze gupambana. Ndi umuntu nkunze gukora. Rero kandi no gutinya gusaba uri umuntu w'umuririmbyi usaba support zitandukanye. Je ku ruhande rw'iwanje vraiment umuntu gerageza gukora kuva na kera namye nkora. Na niyo mpamvu usanga umuntu ariko akora nabura n'umuntu amufasha mu bintu bijyanye n'ivy'umuziki cyangwa hirya nino urumva. No bishira no bivuga ko ari gukora cyane. Okay, tuze kuri iki naco cha collabo wigeze gukorana n'umuririmbyi. Collabo wakoranye n'umuririmbyi Alvin Smith. Alvin Smith. Niyo shaka tuyage ko gatoya. Mbe gukorana indirimbo na Alvin Smith mu minsi mike ikacimanurwa ku rubuga rwa YouTube duhumuco vyagenze gute vyavuye kuki? Okay, Alvin Smith twarakonye ndimo nko bivuze. Ariko bivanye nuko hari kibazo bari bafitaniye na management yiwe. Nta bintu birebire vyabaye bikahaba. Urumva ndimo bace bagira private bivanye nuko hari ibintu byari bigizene. Hari kibazo bari bafitaniye na management. Ariko ntabwo yashatse kubimbwira gusa kimwe yambwiye ati ntugire ikibazo n'ikibazo dufitaniye na management. Babira heze yawe. Mubwira mukora ndiye ndibona Alvin. Wowe na Alvin ndi aronda yibona. Alvin Smith yarandonde ko ni umustar vraiment Tagara. Yarandonde yanyandikiragiza ati ndashaka ko twokora indirimbo kuno.
ngize ati sawa turavugana ibyo twavuganye turumvikana neza ibintu bica bigenda uko. Okay, insiguro ya Black Man International ni ya Black Man International hari Black wazi icyo bisobanura, hari Man wazi icyo bisobanura, hari International umugabo yirabura mu makungu. Okay, nawe ushobora kuba witwa Black Man International kubera ko umukobwa wacu. Okay, reka sizina ryanje jenyene ushobora kurikoresha buri Black wese mu Afrika Black. Twashaka tumenye ikintu kimwe kuri wewe. Burya project ugamije gukora mu muziki ni ya project akuvyerekeye indirimbo kuvyerekeye ubuzima bwawe kuko uri muririmbyi urazi ari ibintu umuntu ashobora gupanga siko avuga ati jewe ninashika donc Imana niyashikana kuco nzoba nifuza canke ninatera imbere shaka kuzokora ibi kuzofasha aba kuzogira urumva nta muntu atifuza gukora iciza siko ariko mu gihe ntaratera intambwe niyo mba nifuza jewe canke Imana iyo bishaka kunshikanako biragoye ko novuga ibyo nokora nzokora. twitege video y'indirimbo maze iminsi ubwira challenge ya James indirimbo nyinshi ushobora challenge indirimbo narasohora cyane narashira mu mugambi wo gusohora ariko bijya tubigira kugira ngo turonke comment z'abafanzi kuko abafanzi sho bati indirimbo turayikeneye cyangwa ati yo mayo indi manzi duhe indirimbo y'amapiano cyangwa manzi ugiye uko byose ni ibintu yabiri ku murongo. Tugaruke kuri aka ka umudirector nka John La niwo yahoze agukorera ama video ariko turabona hari ukuntu waje gukoresha abandi ba direct me hari ikibazo mwamufitene na General cyangwa gihe nta kibazo vuba kimwe gusa ikintu cyo novuga nuko abantu baca bavyumvira ukutariko bavyumvira ukundi. Umuririmbyi ni umuntu ashobora kwiyumvira ikintu yokora siko nkaje ngaha turaziranye na Michael Track Trust Beat Body Best ba Gigabit bande urumva turaziranye n'aba producer siko aba producteur rero mvuze ati bivaye n'indi mushaka indirimbo reka ndayihenaka nkorera beat cyangwa yinkorera urumva ni guhitamo kwiwanje suko ujya muntu nirabagije ko atabishoboye no cyangwa ngo tuba twashwanye no nuko nanjye mbashaka ikindi kintu bitandukanye n'ibyo nagize nakoze muri byo kuvuga ngo John Rare ngo niwe yankorera ama clip ariko ubu ama clip ankorera abandi ni guhitamo ko umuntu nuko nahisemo kuko ndashaka no guha akazi abandi bantu. Ufite indirimbo nyinshi ariko indirimbo nka Crazy Love ndibaza ni indirimbo ukunda cyane. Just ndazikunda ariko vuga ati abafanzi niyo bakunda gusumba niyo bakunda basi niyo yakunze mu ndirimbo kubera ko atakende gikorwa gukora nka Crazy Love. Okay bu indirimbo irafise uburyohe bwayo ndashobora kuvuga ati sinoguma muri ya style kuko urazi ko ikintu kidakundwa na bose indirimbo barayikunze ku bwinshi ariko harabatayikunze niko nabivuga kuko abantu ntibashobora gukunda ikintu bagikunde bose no nizi style ndiko ndirimba hari abazikunda batakunze Crazy Love ko bati izi style kuririmba hasasa nk'iza amapiano nizo twica gusumba urumva ko abantu bakunda ibintu bitandukanye rero bisaba buri muntu wese umusangize icyo ashaka akeneye. Tugende kurahana indirimbo style y'amapiano uri umwe mu baririmbyi bake cyane mu gihugu cy'u Burundi baririmba amapiano iyo idea yakugiye mu gute? Navyumvisemo kimwe genda umuntu nkunze kurimba style zitandukanye ndarimba style zitandukanye ariko amapiano narayakoze abantu bose bavuga ati nukuri ahantu hashoboye gusumba batuje barampa king of amapiano abandi Black mapiano urumva byose ndabishima uko baba babimpaye kubera ko barabinyitira babura ko ndabikwiriye. Reka tugane kurangiza ikiganiro ndamugushimiye Metu Brown nawe ndagushimiye cyane ariko ndashaka jambo kaka message kamusigira bari gukora muri no mwanya. Aka message ni za message nyine dukunze gutanga turakeneye support ukwibi ingara kose cyangwa kwibisa kose haba mu buryo haba mu gukurikirana ibikorwa byacu
amazina ni yandi nyene Metu Brown canke Black Man International ku mtandao wose ku ma platform wose kuri TikTok ndetse aho uja kuraba igikorwa hose ntibagiye kugira gufollowinga ntibagiye kugira subscribe muri ku ma YouTube he shikare kubona gutezanya imbere kuko je munteza imbere muteje imbere n'igihugu ndabashimiye cyane kandi namwe kuba mwanyumviriye murakoze cyane. Hey everybody, my people, my fans, nari kumwe na Metu Brown mu kiganiro twaganiriye neza bumvise byinshi bijya muhora mwibaza kuri Metu Brown bibaza mu bitahuye niba utarakanda subscribe wari kumwe na Simba from See the